tubifurije kugira uwa gatandatu mwiza cyane. Reka duhere muri Sport Catalunya itubwira ati isabukuru nziza cyane kuri Ansu Fati. Ansu Fati rero akayujuje imyaka 18, ikinyamakuru kimwifuriza yuko rero yayifite uyu munsi batsinda ikipe ya Deportivo Alaves. Akaba Ansu Fati yatangaje ati ndishimye cyane guserebura imyaka 18 n'inshuti zanye ndetse nkinana n'abakinyi bakomeye ku isi. Ronald Koeman akaba yagize icyo amusaba rero kuri isabukuru ye, yamubwiye ati ugomba kuzamura concentration mu mukino. Mundo Deportivo ikavuga ati isabukuru nziza cyane imyaka 18 kuri Ansu Fati. Uyu musore rero ngo akazaserebura n'indi myinshi cyane mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu musore mu mashoti 11 ngaheruka gutera akaratsinze ibitego 5. Hanyuma kandi umukinnyi aha passe nyinshi cyane akaba ari Philippe Coutinho, amaze kumuha passe 38. Hanyuma abamu passe cyane bo akaba ari Yode Alba ndetse na Philippe Coutinho bamaze kumuha passe 40. Tugarutse muri Sport ikabitubwira kuri rendezvous y'uyu munsi Barcelona ikabigomba gukina n'ikipe ya Deportivo Alaves saa 3 z'ijoro. Ikinyamakuru Sport kikaba kigaruka kandi kinatubwira yuko Guardiola adafite intention n'imwe yo kugaruka mu ikipe ya FC Barcelona. AC ikaba igaruka ku kigana n'inyamakuru Zidane yakoze ku munsi w'ejo ategura match ya West Ham. Bakaba bamubaje rero kuri affaire Vinicius Karim Benzema, akavuze ati ibintu nta mahoro rwose, ataba bagabo bakoze imyitozo hanyuma kandi bariyunze, ibintu byose byararangiye, ati baravuganye ati naba professionnel rero bazi uko bimeze, ati nta namahana kiri hagati yabo rwose, nta na conflit nimwe irangwa hagati yabo. Twerekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, Corriere dello Sport ikaba igaruka rero kuri Cristiano Ronaldo wamaze gukiruka coronavirus. Ubu ngubu akameze neza cyane rero barategura match n'ikipe ya Spezia. Ikimakuru kikaba gitanga gasopo kuri buri muntu wese ugiye guhura n'ikipe ya Bianconeri, bamuga ati ugomba kurya imigiti ya danger. Hey Tutto Sport ikaba igaruka itubwira ku magambo ya Cristiano Ronaldo yavuze ati ubu noneho ngiye gutera umupira ku rwego hejuru cyane nyuma gusiba match ya Crotone, Hellas Verona ndetse na Barcelona. Ubu ngubu rero ngo hagowe ikipe zikurikiraho, ari nako kandi indi nkuru nziza cyane ku bafana y'ikipe ya Juve nuko Chiellini yamaze gukira, akaba nawe ari muri groupe igomba gukina n'ikipe ya Spezia. Tugaruka muri Corriere dello Sport kandi ikabitubwira kuri Simon Inzaghi uri mu bibazo bikomeye cyane. Ikipe ya Lazio Roma igomba kujya gukina n'ikipe ya Torino ku munsi wo ku cyumweru ku saa 9 z'umugoroba. Aka rero Lazio ifite abakinnyi bageze kuri 14 bari hanze. Ejo Inzaghi akaba yaranakwiho press conference rero ntago yabashije kuba kuri ubu ngubu kabisa, abakinnyi ni benshi cyane, liste ndende cyane rero abakinnyi bageze kuri 14. Akana umusore witwa Patrick, akaza Mohamed Fares, hakazamo kandi Ciro Immobile, umusore Lazari, Luis Alberto, umusore Davan Anderson, hakaza umusore Armini, hakaza Catalidi, hakaza Lucas Leiva, Luis Filipe, umusore Trakocha, hakaza Escalante, Lulic ndetse na Radu. Abasore bose bageze kuri 14 rero bakaba bari hanze. Ikipe ya Lazio iri mu bibazo bikomeye cyane. La Gazzetta dello Sport rero ikayatuzaniye umuvuduko uri ahangaha kabisa. Akaba rero ari ikipe Inter Domira iri kuguruka, umutoza wabo rero Conte yirukankana Pioli nawe uri kuguruka cyane rero, afite akadapo k'Abataliyani, akaba ari champion rero bari kuvuga ahangaha amakipe ari kuguruka. Akaba rero uyu munsi ikipe Inter Domira igomba kujya ku kibuga cy'ikipe ya Parma. Akaba rero badafite Romelu Lukaku wagize ikibazo cy'imvune ndetse arashidikanywaho no kuri match y'icyumweru gitaha n'ikipe ya Real Madrid, mu gihe rero ikipe Inter Domira igomba kuba ifite Lautaro Martinez ndetse na Ivan Perisic. Mu gihe guhana ikipe ya Mirase bamaze match 23 badatsindwa, bagomba gura ikipe ya Udinese. Akaba rero banafite n'inkuru nziza cyane kwa ikipe ya Mirase, Gigi Donnarumma akaba yamaze gukira. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse rero ku ikipe ya Southampton Wanderers yakosoye Palace itsinda ibitego 2-0. Ryan Aitinuri, umusore w'umuhanga cyane wakuye ikipe yanje ukina inyuma ku ruhande rw'ibumoso, akatsinze igitego cya mbere. Hanyuma Daniel Podence yongeramo ikindi kabisa. Ikipe ya Wolves rero ikamaze kugaruka mu makipe ari imbere cyane, ikomeje no kugenda inasarura amanota muri iyi minsi. Ikinyamakuru The Mirror kikaba kitubwira ati Nobi yari umutima ndetse na roho y'ikipe y'igihugu y'Abongereza batwayaga igikombe cy'isi cya muri 66. Uyu mugabo w'imyaka 78 rero Nobi Styles akaba yaritabye Imana ku munsi w'ejo. Ni inkuru ibabaje mu gihugu cy'Ubwongereza. Daily Star ikayitubwira ati Nobel Peter Styles yavutse mu mwaka w'1942, akaba yitabye Imana mu mwaka wa 2020 rero, kitubwira ati aruhukire mu mahoro Nobi. The Sun kagarutse kuri Troy Deeney kapiteni w'ikipe ya Watford. Akaba rero uyu mugabo yaganira rero n'itangazamakuru avuga kuri match ya Liverpool ndetse n'ikipe ya West Ham. Akaba avuze ati iyo ukina n'ikipe ikomeye nka Liverpool umenya ko ugomba kureba kote yayiri weak, akariho wataka cyane. Atugo twizere ko Klopp agomba kuza kubanzamo Reece Williams. Ati rero The Hammers baraza nta handi bari bwibande, baraza kwibanda kuri aka gapeti niko bagomba kunyuraho. Ikinyamakuru The Sun kikacyagarutse kuri rendezvous ikomeye cyane Manchester United Arsenal ku munsi w'ejo saa 12 n'igice z'i Kigali. Yewe
Ole Gunnar Solskjaer ati kuba twaranyagiwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 6-1 ati byaradukomeje, byaduhaye isomo, byaduhaye mukoro, byaduteye imbaraga. Akaba rero ngizo mbaraga bagomba kuzimanura ku ikipe ya Arsenal ku munsi w'ejo. Mutoza Mikel Arteta ati kuba tumaze iminsi twaritwaye nabi n'ibindi byose, ati narebaga gusa amakosa twakoze, ati giye yo dutsinzwe simbabara, ahubwo ndeba ngo aya makosa twakoze tuzayakosora gute, ngo baje bikosoye ku buryo Arsenal yiteguye guhwanyaguza umuntu. Prediction yanjye murayizi, ni ibitego 3 bya Arsenal kuri 1 cya Man United. Prediction yawe uyinshyirire muri comment. Game tugomba ku iyi game iraryoshye. Ejo kuri Radio 1 ninjye namwe. The Sun ikabagarutse rero kuri Hakim Ziyech kabisa, ngo uyu nguyu ngo no guhoberwa gahabwa amabizu ndetse akavugirizwa n'induru kabisa, bamwishimiye bamwereka ubwuzu. Akaba rero Lampard mu by'ukuri ngo yishimiye cyane Hakim Ziyech, uyu musore ngafite attitude iteye ubwoba cyane kabisa, nyuma yuko agarutse muri groupe rero avuye mu mvune. Lampard ngo yarumiye kabisa, afite umukinnyi ngo uteye ubwoba cyane Hakim Ziyech. Akaba rero ashobora no kuma agomba gukina match uyu munsi n'ikipe ya Burnley. Ku ruhande rw'ikipe ya Burnley, Sean Dyche ngakaba yiteguye cyane, nubwo amaze iminsi batitwara neza cyane ku ikipe ya Chelsea, ariko ngo uyu munsi ni umunsi wo gukosora amakosa yose bamaze iminsi bakora. Akaba rero ngo barashaka kugaruka ku murongo umunsi kuri match ya Chelsea. Match 6 ziheruka mbibutsa abafana b'ikipe ya Burnley, Chelsea imaze kubatera 5 banganyije imwe kandi bakubita 2 kuzamura. Uyu munsi ni match ikomeye cyane, ariko mbibutsa ikintu kiri bukomeze iyi match. Abakinnyi b'ikipe ya Burnley bamaze kubwira umutoza wabo bati turasereburana nawe imyaka 8 tukubita ikipe ya Chelsea. Akaba rero Sean Dyche muri iki cyumweru akayiruzaga imyaka 8 atoza ikipe ya Burnley. Match irakomeye, muze kwicara gusa mutega amatwi kuri Radio 1 ndaba ndi kumwe namwe. iSport ikaba yagarutse rero ku makanaba hanga akomeye, akaba ari kurwana no gusunika kureba yuko Premier League yakemera yuko bashyiraho abasambu 5, ariko no kuvuga gusa muri press conference Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer, Klopp bose bakaba barasunikaga bose bavuga ati rwose ibi bintu ntibibaho, hakagombye kuba hajyaho abasimbura 5 bakava kuri 3 mukagaruka ku itegeko rya nyuma ya Covid. Ikimakuru kandi kitubwira yuko ubu ngubu abakinnyi bari kuvunika 47% bose bafite ikibazo cya miskire, nyene kunanirwa no imyiteguro mibi. Ubu byumva se wowe. The Sun kagatse kandi ku magambo ya Pep Guardiola rero yavuze ati ndishimye cyane, nishimiye kuba mu mujyi wa Manchester, ati ndifuza bikomeye cyane kandi ndashaka ko bigenda neza cyane uyu mwaka nkakora neza, hanyuma bakampa amasezerano yo kuguma igihe kirekire cyane mu ikipe ya Manchester City. Nkuru itashimishije ibinyamakuru mu Bwongereza. The Citizens South Africa ikimakuru kakiduha rendezvous uyu munsi, Soweto Derby, Orlando Pirates kabigomba kwakira ikipe ya Kaizer Chiefs. Match ikomeye cyane kabisa yo muri South Africa rero, imwe muri derbies ikomeye hano ku mugabane wa Afrika rero irabimanuka mu kanya gatoya kari imbere. Les amis, ibihe byiza cyane.